सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो होने वाला है behzad मल्ला के ऊपर। जो उनका वीडियो है उसके ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि हमारे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं फाइनली। लगा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इस चैनल पे इतना ग्रो करूँगा। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो है 500 सब्सक्राइबर्स का, जो हमें कंप्लीट करना है। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। क्वालिफिकेशन MBA percentage 90%. MBA میانین بکوچن MBA خبر ژے کُس MBA کوٚرُتھ میانین رۄپین چوتھ شرتاب بیٚیہِ چھُکھ تِتھ پٲٹھۍ کتھ کران زن چھُکھ نیل آرمسٹرانگ ابا گوٚو کھا ژٕ شروع MBA چھُس نا ادٕ کیٛاہ 2 ؤرین پنُن پان گولُم تہٕ کٔرٕم حٲصِل یہِ ڈگری چٲنۍ یہِ ڈگری آسہِ میانہِ خٲطرٕ 3rd ڈگری یُس آرمی وٲلِس کران کریک ڈاونس منٛز اکھ گوٚو کٔشیٖرِ نِش دوٗر بیٚیہِ کوٚرُکھ میانین رۄپین سوٗر مےٚ کرے چانہِ خٲطرٕ ژوٗر مےٚ ٲسراے ژارکھ رۄپیہِ بیٚیہِ انگریز ہوٗر مگر ژےٚ کٔرٕتھ مےٚ یِژھ حالت بہٕ گنڈا ہٹِس یزار ڈوٗر آز گٔے 3 ؤری گرِ بِہِتھ بڑِ کُٹھۍ کِس گبس تُلُتھ رنگ امہِ تشریٖف سۭتۍ بیٚیہِ اہنو ابا آو ما سمجھ آز چھُس بے روزگار اسی لیے چھُ کتھ کران سمجھ آوم وقتس چھُنہٕ دِوان پنٕنۍ تہِ ساتھ کِہیٖنۍ کوئی بات نہیں اپنا ٹائم آئے گا کب آئے گا اپنا ٹائم آئے گا ییٚلہِ ابس میٚژ کھیٛانایے گا تب آئے گا أمۍ رنویر سنگن تہِ کٔرنو تُہۍ خراب سُہ لاگان پانس پلو بدلہٕ گرِکۍ پردٕ تۄہہِ نابہٕ کرُن چھُنہٕ تگان پننٮ۪ن ٲبن پردٕ کرُن بیٚیہِ چھُکھ ونان اپنا ٹائم آئے گا کچھ کر کے دکھا ورنہ میں اس جگہ لائے گا کہ وتہِ پٮ۪ٹھ تشریٖف کھکھرِ کھکھرِ پکنایے گا اہنو ابا تی چھُس کران بہٕ چھُس یژھان بہٕ دِمے ژےٚ کینٛہہ ہٲیِتھ کینٛہہ کٔرِتھ پٔتِم 3 ؤری وٲتِم فارم بران ادٕ اندٲنی چھُنہٕ کینٛہہ آز تہِ چھُس فارمٕے بران فارم بران کمیُک سنان فارم ژٕ ما چھُکھ شامتس BPL چندِ ہُنٛد فارم بران بروسہٕ نہ چھُنہٕ یہِ نا تِژھ غلطی کرکھ تِژھ حالت نہ چھنہٕ اَسہِ آمٕژ سۄ چھِ صرف غریٖبن ہُنٛد حق اے نا ابا صرف چھے یٔڈ کُن فکر چندِ فارم نا یِم چھِ SSB پوسٹ درٛامٕتۍ 4th کلاس سُے فارم چھُس بران 4th کلاس ژےٚ چھے یا ہوشا حواس مےٚ کیٛاہ سا پھیرِ وۄنۍ تلواس 4th کلاس پوسٹ چھِ آسان 10مہِ پاس والٮ۪ن خٲطرٕ وۄنۍ تراکھا یِمن بِچارٮ۪ن تہِ ڈاکہٕ اہن ابا پتہ چھم مگر وۄنۍ کیٛاہ کرٕ گرٕ چلاونہٕ خٲطرٕ چھُ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ کرُن بیٚیہِ چھُ بوٚڑ بٔڑِم یہِ سرکٲرۍ نوکری ییٚتہِ کیٛاہ کرو بیٚیہِ کٔشیٖرِ منٛز مےٚ چھُنہٕ سمجھے یِوان اور کیٛاہ سمجھے یِوان ژٕ اوسکھا تیٚلہِ 3 ؤرین چندی گڑھس منٛز راج ترنگنی لیکھان تمہِ دۄہ ووٚنُتھ بہٕ کرٕ MBA بہٕ ہیٚچھِ بِزنس کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن تہٕ پتہٕ آن پننہِ کٔشیٖرِ منٛز تبدیٖلی یِہوے چھا تبدیٖلی یُس تبدیٖلی آیہِ سون ہمساے نبتیٖلی بیٚیہِ اوسُکھ ونان تبدیٖلی ژےٚ کمن مکاے وچن بنٲیِتھ تیٚلہِ لایہِ تتھ MBA کالجس منٛز تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ چھُکھ ونان گرٕ چلاوُن ژےٚ نَے چھےٚ نہٕ تگان باتھ روٗمس منٛز ٹٲلن پٮ۪ٹھ ربڑ چپٕنۍ چلاوٕنۍ ژٕ کیٛاہ چلاوکھ گرٕ کیٛاہ بنیو تۄہہِ أزکٮ۪ن نوجوانن ابا ونُن ہا چھُ سہل تہٕ کرُن مُشکِل ییٚتہِ نہ چھُنہٕ بِزنس سٹارٹ کرُن آسان تہٕ نہ چھِ ییٚتہِ جابٕے میلان ویژھے انسان کانٛہہ کار کرُن گۄڈٕ چھُس پیوان 100 اپروول انٕنۍ تہٕ پتہٕ گٔے دفترن ہٕنٛدۍ چکر تہٕ جاب سُہ گوٚو اسہِ خواب نہ ہیٚکہِ ییٚتہِ انسان اصل بِزنس سٹارٹ کٔرِتھ تہٕ نہ کانٛہہ اصل جاب توے یُسٕے پوسٹ آسہِ نیران تتھ چھُس ونان فارم بٔرِتھ نتہٕ چھِ کٕنٕنۍ پٹرِ پٮ۪ٹھ چاے تہِ شوٗبیا أکِس پٔرمٕتِس لیکھمٕتِس نوجوانس خانٛدر تے کرُن چھُ نیتُر کُسُے دِیہِ صرف چھو تۄہہِ نابہٕ کارن خانٛدرس کُن فِکر وُنہِ کُس ژیر گوٚو زن چھِ ولادمیٖر پُتِن یوٗکرین ترٲیِتھ تُہنٛدٮ۪ن دستارن تہٕ شیروانٮ۪ن پتہٕ لوگمُت گۄڈٕ کٔرِوٕ کہِ پننہِ خٲطرٕ پننٮ۪ن زنگن پٮ۪ٹھ گٔژھِوٕ کھڑا بہٕ چھُس مٲنِتھ کٔشیٖرِ منٛز چھُ کار سٹارٹ کرُن مُشکِل حتاکہِ أسۍ چھِ یِوان 21مِس نمبرس پٮ۪ٹھ کار سٹارٹ کرنہٕ کِس سہوٗلیت کِس معاملس منٛز ادٕ کرو کیٛاہ سرکارس کُس وایہِ کنس تل ڈول تہٕ یِمن تم چاے کٕننس کیٛاہ چھِ ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ نفر کٔرۍ یِم چایہِ مشہوٗر کینٛہہ منسٹر کینٛہہ بِزنس مین MBA چاے والا چھی نا بوٗزمُت گریجویٹ چاے والی چھی نا بوٗزمُت اوترٕ ژٕے اوسُکھ ہاوان سُہ ویڈیو کیٛاہ تانۍ ژٕ تہِ کر تہٕ کُنہِ لۄکچہِ کامہِ پٮ۪ٹھ سٹارٹ ہاں اگر بہٕ تہِ لۄکٕٹ کٲم کرٕ تیٚلہِ کیٛاہ فرق روٗز ان پڑھن تہٕ مےٚ لُکھ کیٛاہ سونچن اتا لُکھ کیٛاہ سونچن تہِ اگر ژٕے سونچکھ لُکھ کیٛاہ سونچن تیٚلہِ تۄہہِ پٔرمٕتٮ۪ن لیکھمٕتٮ۪ن چھُ گۄڈٕ یِہوے مسلہٕ ہمیشہ چھُ پیوان 0 پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرُن أتی چھُ ہیٚچھان انسان کُنہِ کامہِ ہٕنٛدۍ موٗل کیٛاہ چھِو تُہۍ ونان انگریزی پٲٹھۍ بیسکس مگر تۄہہِ گژھیو آسٕنۍ گۄڈے افسری یہِ ڈگری اتھس منٛز بنیو تۄہہِ وبال کانٛہہ کٲمٕے چھُو نہٕ سٹارٹ کران اہن ابا ژٕ چھُکھ پوٚز ونان پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ پَزِ 0 پٮ۪ٹھ سٹارٹ کرُن اگر پنٕنۍ کٲم سٹارٹ کرو اکھ یی پانس فٲیدٕ بیٚیہِ انو باقین تہِ فٲیدٕ آے شاباش تی ہے ووٚنمَے کر تیٚلہِ بسم اللہ بہٕ چھُسے سۭتۍ behzada السلام علیکم انکل وعلیکم سلام وار وار ہسا شانٛش چھے کھٔژمٕژ اَسہِ چھِ پتہ ژٕ چھکھ کٔرِم تانترین راجدھانی ایکسپریس وار وار پک خیریتٕے چھا کٔرِم تانترِیس ما مۄکلیو تیٖل اہن حظ انکل خیریتٕے حظ behzad ٲسٕم خوشخبری دِنۍ دپان ہا بازرس منٛز چھُ اکھ نوٚو ریسٹورنٹ کھُلیومُت تٔمِس چھِ 2 نفرن ہٕنٛز ضوٚرتھ ویٹر تہٕ کُک مےٚ کٔرمَے کتھ أسۍ 2 گژھو وۄتھ 8,000 رۄپیہِ آسہِ تنخواہ 8,000 8,000 رۄپیہِ پوٚز چھُکھا ونان
बे मेल टिप तते तो नेर मोमो खर्चे पक जल्दी इना तो बी का थाप दी पक तेल गसो अबा यो कर फिलहाल 0 पे स्टार्ट बी में हालस और ये स्टार्ट कर ब्यो ब्यो ओ आहनु वाला कबा मना लगो पन्नो अथो सीख पक पक ओ बेहजादा यो रुक अब को तो द्राक तो पनन पनुन कार करो ऐसान वो तब्दीली यो चपे या रात किस वली तीली हाय हे कुमो भला छूते ये दिक्षुरी। तो ये था इनका एक छोटा सा वीडियो behzad मल्ला। जो कॉमेडी बे है ना उसको साइड में रखो, बट जिस चीज़ के ऊपर उन्होंने ये वीडियो बनाया है ना वो बिल्कुल रियलिटी है। डिग्री होल्डर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारी मुझे ये भी नहीं पता था कि कश्मीर 21 रैंक पे आता है अनएम्प्लॉयमेंट के इस हिसाब से, शायद अनएम्प्लॉयमेंट ही था क्या था, 21 नंबर पे हम रैंक कर रहे हैं। तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात है, या बुरी बात कह लो, एक चिंता वाली बात है कि कश्मीर की इकॉनमी इतनी पीछे हो चुकी है इन कुछ सालों में। खैर, अगर आपने अभी तक इसका ये वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके जो वीडियो का लिंक है वो दे दूंगा, पहले जाके वहाँ पे वीडियो देख लो, उसके बाद आगे ये वाला वीडियो देख लो, और बाकी तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। बाकी सब अपना ख्याल रखो, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तो देख ले, बाय बाय।